biya kamal kanur online tv kenyan gwas metem bana link manana chalare which ka South Sudan channel link el bakulo ka raja dan del hadiya Salva Kiir Mayardit, President of the Republic of South Sudan, continues to monitor the situation in the Sudan very closely. ngay kon mishalada janato en kor South Sudan ne Salva Kiir Mayardit e gujere ga dana to ka re which ka Sudan ate green pilot ka kan konin te wetene shalada woto ala South Sudan president tella michari aleka ka kwinen kon tilane ka tin chujre we ka Sudan ka kordana tore we ka Sudan kate jana chabular gwasa me kwer Dr. Barnaba Marial Benjamin Bill shalada woto ngude we Salva Kiir Mayardit we kamugo jam mandana tuok re which ka Sudan angu kwala gujo kane ke tin kon dere nung shepel tele mishari alaka ka kwidian tele mugo amishen nung angu tuogone channeling more. President also maintains the call by IGAD, heads of state and government, during the virtual meeting on Sunday, April the 16th, 2023, on the warring parties to cease hostilities immediately. En Michelle Ngwasame chawara muguro to bamal be la da muije la we de den lo wi gwara den jeni wi woji do den bi mal bi olat la ja gor jiram mo ba ji koneno jiram normal jiram nok tek jiram mo tel long ke tel mo go am der go de la re we de cha jam no de jiram de ke pis dana wala tike ga chole kwerso Sudan se fakero der wo gwa mal chigamen chala do to ken wirin konde we South Sudan, Kenya, Uganda, Djibouti ke wire ko ken ka jeno she ne kon la ne ka larje ina ngon ke lung South Sudan ni yalen kon tere we ke Juba tintere we ke Sudan ngon ke lung chen ga de lung non ka jeno kwer ka ne ka te chudi tongomi chen man chala do tut gal wato chene chop ko kudandi che kana re we ka South Sudan ko chala wa matene din ke ne kon la businessman kan ne content la politician ko to la kwer la dengo ka jana shi ke statement chikan la do to ke la re kan la do kan to tele mi chare la ka kuma South Sudan ka kwinen content re we ke tin chuire we ka Sudan til la South Sudanese ne shi kan dir ka te ga dan to ka jana lat kan to lat kan to guic kan re ga dan to thiäkä ki go kana monitor situation we de situation bugan ko monitor de ka chikan a chikan ka lok ne ke ne la nɛɛkiɛn rekela na me mugike na me chichong chana menu ko gwato ling mana latkan kwasa. The cessation of hostilities will provide a conducive environment not only for the civilians trapped inside their homes to access essential supplies like food and water. Mura inas ko toy but ko ne de kon la mala de lat ke ko de ne de kon e gagre dweli ne de kon tel kon je kan ne de kon tel pur je kan eto mi cha mal mala de namo de kule je de ko kwato de kan kule je ken bi kan e je de kate ne ken te chuni kan goma ke bot je kan tay right now karang chuni tel kon ka penal tel kon chalat boka bargzalbo ko gune kon pay ben tel kon kwala tin humanitarian o kan de lo kon ci kuma nan te neka ni ji South Sudan chicken dier ka nɛɛkiɛn kala yen woje mo mit chirek mo cha tuok yena gor biawo bia mandana le ro de re woje mi ka kwinen kun biaje ngach ki biaje guj deje tugudi ki deje lel de jen la dan la ngwan la kalat keje bane ti chicken dier ka ne de content kuli chuire wi ka Sudan ki ka kordana ci tuok kai kan to gui ne re ga dana ci tuok ta te keje ka jana shuj ne de la South Sudan ni te la nɛɛkiɛn shushke ngude kan le no rega me de laro ngode rega me dit ko ala nas laro ni nas bang chioto bukan lat bukan in parliament ki be temu go am bukan la let ajen do dana la lel duno ramite wide be lar na me chi chong ku yen man lero re we ka Sudan ku yen la monitor de ke bi yen de ka yen ton ti yen sere situation ka mi changa ne mal me de yen no re we dun tele ngor naga na de domni che mu to ka unit state on ketin to ka ore which ka ngade ka kujima kelo ka grada penal ketin kono to ore which ka South Sudan kelo telem ku yena mana shike mo kwa kapchong ode mal derben kane kuntone to shop ke 10,000 tichiben re which ka ran ka ngode shaka gor e bia ka non da which na mo akel mo ke o shi chong si adier
chakul lar na dong de rawo dong ne dial ko riudien kontin la refugee tong mi ke ko re wi ka Sudan ke Khartoum war riudien kanware munyuno dong lukano de kan werde kan kalok na mokel na moteten ano de la ro ne tu ngwan ko ngwan ke cha ka bulo ka kum mala kum diena kwar la kwar ken be jamat biat ka mal na majen viodo men de guic ane mi jiram jidi gore bije nyak kam tem de gwar mi gora ba no